ubwo n'Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza ndabisubiza. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze imyaka 30 gusa. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Akongera bukanya bati ntabwo tubemerera ko mugira mutya, ariko tukabaza ariko mu babandi mwadushinzwe nande? Abanyarwanda ko mwemera Imana, Imana koko yashinze u Rwanda aba bantu mureba. Turaza kubibibutsa neza ko atari ko bimeze. Mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Ndavuga abo birwa batwiruka inyuma badukoronga ariko twebwe byatunanira, aba batunanira. Hari ibintu byacu bimwe baza kugomba kwigomwa bakaduha amahoro. Ubwo ariko ndabivuga mbateguza, ariko nteguza namwe Abanyarwanda ngo iyi myaka yose tumaze kuri urugamba rwo kubaka igihugu cyacu, turashaka kuba Abanyarwanda, ntabwo dushaka kuba Ababiligi.